si kenshi uzasanga umuntu ubaza inganda z'imodoka yabazi ngo ubure kumva mu gisubizo cye Uruganda Toyota. Uko bizagenda kose Toyota nawe udukurikiye muri kano kanyura yizi kandi atari uko ufite imodoka cyangwa ikindi gikoresho cyayo. Nakabuza kubera kumenyekana kuri Uruganda byageze naho na bamwe mu babyeyi bita abana babo iri zina Toyota. Ikaze kuri Story House ngende Diane Mahirwe aho kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'uruganda rwa Toyota n'inkomoko y'izina ryarwo. Amateka ya Toyota yatangiye umwaka wa 1933. Iki Kigali igice cya Toyota Automatic Rumaze cyahariwe gukora imodoka cyobowe n'umuhungu washinze uru ruganda witwa Kichiro Toyota. Kichiro Toyota yari yarakoze ingendo mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1929 agiye gukora ubushakashatsi ku modoka za moteri ikoresha lisansi. Nawe atangira ubushakashatsi kuri moteri zikoreshwa na lisansi mu mwaka wa 1930. Toyota Automatic Rumaze yashishikarijwe gukora imodoka na guverineri y'Ubuyapani yifuzaga imodoka zikorerwa mu gihugu kubera intambara igihugu cyarimo n'Ubushinwa. Kichiro Toyota yafatiranye ayo mahirwe atangiza uruganda rukora imodoka ku itariki ya 2 Nzeri mu mwaka wa 1933 atangira gukora ubwoko butandukanye. Mu mwaka wa 1934 uruganda rwasohoye ubwoko bwa mbere bwa moteri Type A engine yakoreshejwe mu bwoko bwa mbere bw'imodoka A1 itwara abagenzi muri Gicurasi mu mwaka wa 1935 ndetse n'ikamyo ya mbere uruganda rwakoze G1 muri Kanama mu 1935. Ikorwa ry'ubwoko bwa kabiri bw'imodoka modeli AA ryatangiye mu mwaka wa 1936. Muri icyo gihe cya mbere imodoka za Toyota zabaga zisa n'iz'ubwoko bwa George na Chevrolet zo mu myaka ya 1930 mu bice bimwe ariko binyuranye n'umwimerere w'Abanyamerika. Nubwo uruganda rwa Toyota rwamamaye uyu munsi kubera imodoka zarwo ruracyari no muri business y'ubudozi kandi ruracyakora imashini zikoreshwa mu budozi. Mu ntangiriro Toyota Motor Company yatangijwe n'ikigo cyigenga gikora ubwacyo mu mwaka wa 1937. Nubwo izina ry'umuryango washinze iki kigo ryanditswe mu rurimi rwa kanji nka Toyota, izina ry'ikigo ryaje guhindurwa ariko riza rijya gusa mu rurimi rw'iki katanaka biba Toyota. Gusa ngo mu Bushinwa ahakomoka urukanji Toyota baracyayita Toyota. Ubwo ubukungu bw'Ubuyapani bwari burimo kuvugururwa no kwagurwa mu myaka ya za 30, ibigo bya Ford na General Motors byari byubatse inganda mu Buyapani aho imodoka zatumirwaga muri Amerika ari ibyuma byazo ariko zigateranyirizwa mu Buyapani. Uruganda rwa Ford muri Yokohama rwatangiye muri Werurwe mu mwaka wa 1925, naho General Motors yubaka uruganda muri Osaka muri Mata mu 1927. Ahagana mu myaka ya 1929 Ford na General Motors byagenzuraga isoko ry'imodoka ry'Ubuyapani hafi ya ryose, aho mu myaka ya 1929 byari bifite kuri iri soko imodoka zigera ku 28,000. Toyota AA ubwoko bwa mbere bwakozwe. Ubwo hakorwaga imodoka ya mbere ya Toyota AA, uru ruganda rwaguze ibikoresho byakorewe mu Buyapani na Ford na General Motors rurabihindura runaha akazi engineer bari bakoranye n'amashami ya Ford na General Motors mu Buyapani. Mu ntambara ya Pacifique mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi uruganda rwibanze ku gukora amakamyo y'igisirikare cy'Ubuyapani. Kubera ibibazo byari bihari icyo gihe amakamyo ya gisirikare yakorwaga mu buryo budahenze bushoboka. Nk'urugero amakamyo wasangaga afite itara ry'imbere rimwe gusa ryabaga riri hagati. Intambara yaje kurangira mbere gato y'aho ingabo zishyize hamwe zarwanyaga Abanazi n'Abayapani zateganyaga kugaba igitero cya za bombe ku ruganda rwa Toyota muri Aichi. Nyuma y'intambara Toyota yongeye kuzamuka. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi Ubuyapani bwari mu bibazo bikomeye by'ubukungu. Mu mwaka wa 1947 nibwo hatangiye gukorwa imodoka zitwara abagenzi zo mu bwoko bwiswe SA. Mu mpera z'1949 uruganda rwa Toyota rwari rugeze aharindimuka ku buryo rwendaga gufunga imiryango ariko kubw'amahirwe rubona inguzanyo mu ihuriro ry'amabanki nyuma yo kwemeranya ubwisanzure mu gucuruza no kugabanya abakozi b'umurengera.
Muri Kanama mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu uruganda rwakoze gusa amakamyo agera kuri 300 kandi rwari hafi yo gufunga imiryango. Uruganda rwatangaje ko rwagabanyije abakozi n'umushahara bituma abakozi bajya mu myigaragambyo yamaze hafi amezi 2. Imyigaragambyo yahagaritswe n'amasezerano arimo kugabanya abakozi n'umushahara ariko no kwegura ko wari umuyobozi w'uruganda Kichiro Toyota. Toyota yasimbuwe na Taizo Ishida wari umuyobozi nshingwabikorwa wa Toyota Automatic Company. Amezi make ya mbere y'intambara ya Korea yatumye igisirikare cya Amerika kigura muri Toyota amakamyo asaga 5,000 bituma uruganda rwongera kuzanzamuka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu hashinzwe noneho ikigo gishinzwe gusa kugurisha imodoka za Toyota cyitwa Toyota Motor Sales Company. Cyabayeho kugeza muri Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi imodoka ya mbere yakozwe na Toyota nibwo yatumijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse uruganda rushinga amashami yarwo muri Amerika no muri Brazil. Toyota yatangiye kwagura ibikorwa mu myaka za 60 rukora ubushakashatsi bushya hanashingwa inganda zayo hirya no hino nko muri Thailand n'ubufatanye na Hino Motors na Daihatsu nabwo bwashyizweho. Toyota ya mbere yakorewe hanze y'Ubuyapani muri Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu i Melbourne muri Australia. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu Australia niyo yari isoko rya mbere ryohereza Toyota mu mahanga. Mu mpera ya za 60 Toyota yakoreraga hafi ya hose ku isi. Imodoka za mbere z'Abayapani zageze ku mugabane wa Amerika zari Land Cruiser 5 zoherejwe muri El Salvador muri Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu. Toyota za mbere zoherejwe muri Canada zari Toyota Grounds 115 muri Gashyantare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu. Ni mu gihe Toyota za mbere zoherejwe mu Burayi zari ubwoko bubiri bwa TRC zoherejwe muri Finland ngo zisuzumwe muri Kamena mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ariko ntabwo zagurishijwe nubwo uwazitumije yazeretse itangazamakuru mu Kwakira muri uwo mwaka. Ikigo cya mbere kigurisha cyatumije imodoka za Toyota mu Burayi ni Ela Auto Import cyo muri Denmark cyatumije Toyota Crown zigera kuri 400 nyuma y'amasezerano muri Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu yo kuzajya kigurisha izi modoka muri Denmark, Norvege na Sweden. Ubuholandi bwakurikiyeho muri Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane andi masoko akurikiraho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani Toyota yashinze muri Portugal uruganda rwayo rwa mbere ruteranya imodoka zayo mu Burayi. Ngaya amateka rero y'uruganda rwa Toyota, uruganda rumaze gushinga imizi hano kuri iyi si. Iyi ni Story House, nyina Lidiane Mahirwe, kanda subscribe tujye dukomeza kubana mu byegeranyo bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane.